I samo krenite, napravite taj prvi korak, čujte glas svog srca, svoju intuiciju i pustite magiji srca da vas ispuni cijeli vaš život i svaki korak koji ćete onda raditi i dalje postaće jednostavnije, postaće lakše, makar će se pojaviti izazovi, makar će se pojaviti kontrasti, ali puno veća jasnoća će doći i upravo ta jasnoća omogućit će vam da vam dođu nova iskustva koja će vas obogatiti i dati vam sve više i više slobode, integrirajući te unutarnji mir koji svi nekako tražimo i želimo. Taj mir će doći i kada koračamo s putem srca, kada čujemo njegovu poruku i kada poduzmemo akciju koju nam ono govori, koja nas kao navodi kao unutarnji kompas, tada to putovanje postaje jedno prekrasno putovanje otkrivanja sebe, otkrivanja različitih mogućnosti